ทีนี่สินะจะต่อฮีนะต่อโมโซติติงินน้องปีจิงตาปาละตัวปอสเซอร์เขาคงทำไว้เพื่อที่สุดที่ปามิเตนั่งตัวปอสเซอร์เขาคงทำไว้เพื่อที่ตัวนี้พระกายเยซูคริสต์เขาคงมีสัมบินเล่ทุนในชุมนุมมินินปฏิเนนักองนะจุเล่น้ำมันจันรวมบุญเจ้าเสียกี่ปาดทุกปาเสียนี่เซอร์เกรเมนกินออกต่างดิ้งเล่เขาพุ่งเงินนั่งเสียนะกินโจมหัวต่างมูสูดิ้งกันงานตัดตาเวปฏิเนที่จะต่างมูสูดิ้งน้องปีจินตาเห็นapa nak proposal es pautinsa undir sulki pamite nang proposal es pautinsa hi tunin pakai Yesus Krista hobun chan binle thunei chungnum minin pathinin nakong nun jo si le pathin naman chan nun jo si a ki pa na thupa sei bong ding sacrament kin ho tong ding chule hopung in nan si lekin chu choma ki bang sadingin kahin nam da ta ve pathin in hichikin lo pi ho tong mo so dingin nom pi jing ta bi te ho tong tong te si bei bo na ki chan chan na chai bitin amo ho adin sing line amasa in reverend Kenvin sa wai pe ama in sum bitre ni dot ki pamente Siapa
Thank you, President Gwen. Ye chun senior pastor de ho na chu ba at on ben ke pa thu ka se ye chun amoy ho tho ten bao ke het do bangin chun ei kai ho ka ka English in man ke ka nei tei pawan mangin aka ye chun bao hi ka khyal hal ka bor silom jong le pula ni sa pu te ga am che na pula ra ko ye na ei mo Kiti boleh tu senior wahin, tai ku kha kha di, ye chun tu ni ordination chang tha ho, ne ri ki. Katino be, isdat pastor ho hi, ne sao, ke asa na ho di nasdat pastor ho hi, ata ne jan ne sao. Ke ati ma new hit hi no di ma chu di pha ki man sa ho ki ho ni tam tin. Chung chu na tu ni Nawa tiap tu vele tu status card dek tu. Saya lain ngavo video ke kami. Tiada nang lihat video dia. Lili ni lo mi lo di lo tahu. Amila di ni lah. Tudok nang pro pastor Hamgin sa YP hi tuna panin pakai Yesus Krista hobum chung le chung se a ki ban tu pa sei pui sei bom ding sacrament kin thieng mo tong ding chu le hobum in mo pin mo na na pi chom chom mo tong mo so ding in ngam ta na kai nei ta ve Pati ni sin na sana to hi na to mo so tin tingin nong bijing ta ba na professor agong thang YP te amasa in professor hem in cha YP nagin ta sa thu som la thu som khat na nei che ti dan i to gi pakhat na tung lui le tung sa bu te o thi thu hin ze de le kin na le thi thu te na de lo the lo chu hiu ki ba me professor agong thang YP nagin thu som thu kin ho la ali na mi pi he te nagin hen sin to te dan i
leile ba le asuma thilum zo se hi pathian siam he mihing te hi he na fel na le ti to na ama me din nu me le pasal asema mizo se hi bulpi thapat le una utama isui kon si hi ba me proposal pathian sa nagin thugin som wala a na nen se de dem thugin pa na thakau thing tho pa le chapa pa thun ko chul mihing te utam na chan saka agi lo zile achun ni chilo he chin sakhi krista hi na lam achun lam thim te salwa ki adoi te na te chok thawin Christ Jesu Krista chalan pa le utam pa kom dingi na dona kom the dingi na pan tia ama wa fel na ga chitin na su sikhi ba me proposal pending sa khat to na hin do me proposal pending sa pi di tin pending sa wai pe ma pi lo pi tin chi hi khat ve sin do na ana le te Presbyterian Church of India, Manipur Presbyterian Church Synod, Ordination Certificate. This is to certify that Reverend Henry Sang Waipe, son of the late Thangnail Waipe, was duly and solemnly ordained and set apart to the ministry of the Word of God and for the administration of the sacraments in accordance with the Constitution of the Presbyterian Church of India at the 49th annual session of Manipur Presbyterian Church Synod held at Presbyterian Church Galpi Mall on the 15th February 2026. Isalaya Hill, Reverend Robert Thanga, Secretary Senior Hill, Reverend Glenn, Moderator, Soy Kaina Ome, dated 15th February 2026. We have signed Sebupin, Reverend Henry Samwai Pegin, Ordained Minister of Association Certificate on the Sain, Hinkila Kipamente. Abana Reverend Thugin Padina BP za thai ding den se de dan e thugin panina pathi pakhat be bomma ama be cha chu bi ding hi ama chu thagaw hin ama le ma mun dina thagaw dam zo sidile dam him la chu ba hi ami zile apil na te athini theina te athi thongna te aphat na te adip na te athutak na te le he pina te tok chenei lo kum tu mum jing danglam ngai lo wa hi pa me proposal ho thang vai pe thugin dina BP za thai ding den se de dan e pathian achun mihing pathum oma alemun pakhat ahiu Pala chapala takau thing tu omo alemon kum khat ayu mi pi thau se bulu khat ahiwa ina ki bang le thili the na lo ina tu ayu me azor de gin proposal as fountain sa again thugin somna BP za den se de dan thugin pasomna nilunung achun mi ke chu kai thoi no mi tilo mi zo si krista bai hom na chu phama dilangin timi Zidam sunga thil hi sili hi pateu tung zin tu tan bi hi na ging lo te le bi lo te chu thim lo changin agi lo go na to kin ti vin Krista ginga thu zong te ba alam changin thi chan sakin umina lo bina lo lutina ba me thugin som soma akidong che ho se do na a hin le tu fanin sino de ka exam hi in tu teng le pasal pi sin khathi nadinga bol dia long jong se hin bol nu ba on pi na on de bol de te ke fanin tu hin nam da na pa chi man ri te Bakal khatin ha bol na takin on bol ka ka me ka ngin bol guru ma chu chila ji yao la siode de tu siode do ta la siode de ku ba khat chila pat ku ba khat ekde na no bole silbe be to goro ke ta lo tu he
lem chang ti lang sil sil yang tin lo ko Ale le na bonum la liap ni mana bonum dia le akila ti jang jang tu family Ngolin pila tau ke. saya sab dia pak kita ijo agui